Tesarski obrt je počeo 1945. godine, osnovao ga je Stjepan Popek. Nama mušterije diktiraju šta neko želi, šta želi naručiti. Naša radiona je poznata po ručnom radu i izradi posebnih stvari. To znači od plemenitog metala, šta mušterija želi, ona donese svoje zlato, bilo da naruči od našeg zlata, to se napravi. Bilo da pogleda naše kataloge, donese skicu i mi tako radimo. Pa mušterije donesu svoj stari nakit potrgan i onda majstor napravi restauraciju starog nakita, obnovi ga koliko se može obnoviti, jel? Mi radimo klasično i vidjeli ste da imamo isto stare alate i sve je klasična tehnika i ručna izrada. Što oko vidi, što može ruka napraviti, majstor radi.